I nderuar zoti kryeministër, të nderuar miqë të ftuar, zonja dhe zotrinj. Mirë se erdhët në sheshin e projektit të ri në zonën e zhvillimit teknologjik industrial Shkup, ku do të inaugurojnë fillimin e punimeve për ndërtimin e fabrikës së re të prodhimit medikamenteve Sagen. Почитуван господин премиер, почитувани пријатели, поканети, дами и господа. Добре дојдовте на местото на најновиот проект во технолошката индустријска развојна зона Скопје, каде денес ќе се инаугурира почетокот на градежните работи за изградба на новата фабрика за производство на лекови Sagen. Jam shumë i gëzuar për prezencën tuaj dhe në këtë fillim dua të falenderoj kryeministrin dhe qeverinë e tij për politikat prioritare në zonën e zhvillimit ekonomik industrial të materializuar edhe sot në këtë investim në fushën e prodhimit produkteve farmaceutike. Ме радува вашето присуство на овој почеток и на почеток дозволете ми да му се заблагодарам на премиерот и владата на Република Македонија за приоритетните политики за економски развој на слободните технолошки индустријски развојни зони, која денес се материализира со оваа инвестиција во областа на производството на фармацевски производи. Sagen është jo thjesht një shoqëri që do të operojë në TIZ, por mbart me vete një projekt ambicioz e inovativ që në planet afat mesme do të zhvillohet në 2 faza investimi me një buxhet prej 20 milion euro dhe të angazhoj më shumë se 300 persona. Sagen не представува едноставно само едно друштво кое оперира во ТИРС, туку во себе содржи амбициозен проект кој според среднорочните планови ќе се развие во 2 фази со инвестиција и буџет од 20 милиони евра и која ќе ангажира работно над 300 луѓе. Sagen do të ketë objektiv kryesor prodhimin farmaceutik dhe do të konsiderohet si fabrikë e parë e produkteve farmaceutike sterile dhe atyre që do të sterilizohen në proces në Republikën e Maqedonisë. Главна цел на Sagen ќе биде фармацевско производство и ќе се смета за првата фабрика за стерилни фармацевски производи и други производи кои треба да се стерилизираат во процес во Република Македонија. Kompania do të ndërtojë një infrastrukturë aktuale me praktikën më të mirë të prodhimit të njohur si GMP, me normat e standardet europiane, me skemën e koordinimit të inspektimit farmaceutik që do të mundësoj kompanisë të eksportojë produktet e veta në shumicën e tregjeve kudo në botë ku këto akreditime janë të pranueshme. Компанијата ќе изгради актуелна инфраструктура според најдобрите практики на производство, познати како си GMP, според европски норми стандарди, со шема за координација на фармацевската инспекција, која и овозможува на компанијата да ги извезува своите производи во повеќето земји на светот, каде што овие акредитации веќе се прифатени. Projekti do të ketë si pjesë të vet një laborator specifik sipas normave standardeve të Komitetit Evropian dhe ato vendore, në përputhje të plot me normat GMP, e aftë për të aplikuar metodologjitë gjithëpërfshirëse dhe të avancuara të testimit brenda strukturave veta. Проектот ќе поседува специјална лабораторија според европските и домашните норми и стандарди, целосно во согласност со GMP нормите, способна да анализира сеопфатна и напредна методологија во рамките на незиното целокупно структурирање. Gjatë fazave të prodhimit të fabrikës Sagen do të aplikohet teknologjia e përparuar prodhimit BFS Bluefield Seal në volume të vogla dhe të mëdha, PFS Prefilled Syringes, sterile dhe si forma të tjera farmaceutike. За време на производните фази во фабриката Sagen ќе се примени напредна технологија на производство на BFS Bluefield Seal со големи и мали количини, PFS Prefilled Syringe, стерилна и друга фармацевска форма. Sagen është plotësimi i aktivitetit në fushën farmaceutike të kompanisë Mënfu Pharma, themeluar në vitin 1946 dhe materializimi i punës shumë vjeçare, hulumtuese të specialistëve të fushës për të ardhur si prodhues në një portofol të pasur produktesh farmaceutike. Sagen представува дополнување на активноста во областа на фармакологијата на матичната компанија Фарма, основана во 1946 година, и представува материализација на многогодишната истражувачка работа на специјалистите од областа со цел постигнување како производувачи да имаме богато портфолио на фармацевски продукти, Projekti Sagen është një sinergji e linjave të përparuar teknologjike me kapacitetet njerëzore të fushës së farmaceutikës, sikurse pritet të jetë dhe rrjeti i bashkëpunimit me disa vende në trullin e Maqedonisë.
Проектот Sagen представува синергија помеѓу најнапредните технолошки линии со човечките капацитети во областа на фармакологијата, како и што очекуваме да биде мрежа на соработка меѓу неколкуте места во Македонија. Në drejtimin e kompanisë farmaceutike Fufarma, me veprimtari në Shqipëri dhe në vende tjera të Ballkanit, kam synuar kujdesin në procesin e përzgjedhjes së produkteve me origjinë të garantuar, duke ruajtur standardin e medikamenteve vrisi apo të atyre që janë domosdoshmëri për kualitetin e jetës së njeriut. При управувањето со фармацевската компанија Fufarma, која делува и активна во Албанија и други балкански земји, водев грижа за изборот на продукти со гарантирано потекло, одржувајќи го стандардот на новите лекови или оние кои се неопходни за квалитетот на животот на човекот. Ky motiv do të na shtrojë rrugën në punën tonë që po inaugurojmë sot, e do të pasurohet edhe me moton: shëndeti juaj e çështja jon. Оваа мотивација ќе не води кон патот на нашата работа, која денес ја инаугурираме и ќе се збогати со мотото Вашето здравје е наша грижа. Kjo punë do të na prit drejt një filozofie balance në termat e prodhimit, teknologjisë, specializimit të fuqisë punëtore, marketimit për rajonin dhe mbrojtjen e mjedisit, duke konceptuar çdo hap të aktivitetit me parimin primar, rëndësi shëndetit të njerëzve. Ова работа ќе не води кон една филозофска рамнотежа во однос на условите за производство, технологија, специализација на работната сила, маркетинг за регионот и заштита на животната средина, преку концепирање на секој чекор од активноста со примарниот принцип важност за здравјето на луѓето. Ne sot në vend të një gur inaugurues themeli, do të mbjellim një ulli, një pemë ulliri 300 vjeçare, në emër të jetës, të shëndetit, të gjelbërimit të përhershëm. Ние денес наместо камен темелник по повод инаугурацијата ќе садиме маслиново дрво, старо над 300 години во име на животот, здравјето и вечното зеленило. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe dëshiroj të shpreh falënderim të posaçëm për asistencën e shkëlqyer nga të gjithë personat e përfshirë në procesin që na solli sot këtu për inaugurimin e punimeve të fabrikës së re të prodhimit farmaceutik Sagen. Thank you very much.